još Kuku Sings Again. Trkatil Trlić, kategorija 5 za trogoce 1500 metara. Sagrla se nalaza unutar start mašine, čekamo da Zoran Ivošević pusti trku, trka je puštena. Pomalo samo u vis skočio Šakal Semberski, nije to tako bilo loše. Pendragon na čelu, Pendragon, Kuku Sings Again iznutra. Šakal Semberski koji je pao na neku petu poziciju, Pendragon, Kuku Sings Again, Pendragon, Kuku Sings Again, potpuno poravnati kao da blagu prednost ima Kuku Sings Again. Na trećoj poziciji galopira Last Music, na četvrtoj poziciji Ramona, na petoj poziciji Šakal Semberski, vreočki kakav god, a sada ga obilazi Sidney na začelju debitante Eugenius. Trku vodi Kuku Sings Again, Kuku Sings Again, Pendragon dobija prvi korbač opomene, ali pada na četvrtu poziciju, na drugu poziciju izbija Last Music i na nju diže bič žokej Tika Vujković, na trećoj poziciji dosta miran učenik Milan Nikolić u sedlu Ramone. Trku vodi Kuku Sings Again, Ramona napada Last Music u borbi za drugu poziciju, Pendragon je stao, obilazi ga Sidney, a obići će ga i Šakal vreočki, na začelju Eugenius. Trku vodi Kuku Sings Again, Kuku Sings Again, Ramona. Kuku Sings Again, Ramona. Digao bič aspirant Ljubomírović možda, a možda smo ju istripovali. Ramona se približava. Kuku Sings Again, Ramona, Last Music. Digao je bič Milan Nikolić na svoju Ramonu. Iznutra Kukavica, s polja Ramona. Kuku Sings Again ili Ramona. Poslednji pokušaj Ramone. Iznutra Kuku Sings Again, Kuku Sings Again ili Ramona. Kukavica će dobiti prvu trku u životu. Kuku Sings Again, Ramona druga, Last Music, pomalo se iznala treća, Šakal četvrti, Sidney peti, Eugenius šesti i Pendragon sedmi.